ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 2024, muri kumwe nanjye umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama. Mwiriwe mute? Twiriwe neza mushakamba, namwe mwiriwe? Natwe twiriwanye amahoro. Yego ni amahoro. Reka tujye mu makuru. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo zigera kuri 3. Hari imirwano hitwa Irukopfu. Irukopfu nanone ni cya gice kiri hafi ya Rubaya. Hafi ya Rubaya, urebye ni hafi ya Gatare, ni ruguru ya Gisuma, ariko urabona ko ni mu cyerekezo kijya kwegera Rubaya. Rubaya iri hino gatoya. Aha rero hakaba habereye imirwano. Ikindi kandi kijyanye nabyo nuko FARDC yamaze kurunda abasirikare ahitwa Irwashi. Bwana mushakamba, ikintu cyo kurunda abasirikare ahitwa Irwashi ari cyo nza kukivugaho, gihuze n'ibibera mu bindi bice turaza kukigarukaho. N'ingingo turarebera hamwe Burundi bwafunguye imfungwa buhita buzohereza mu myitozo ya gisirikare. Yego. Ingingo ya 3, Kinshasa, Denis Kadima uyobora Seni ni komisiyo y'amatora yahariye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatumweho n'ubushinjacyaha bukuru bwa gisirikare. Ni pariki isanzwe. Ingingo zacu rero tuganiraho ni izi ngizi mushakamba. Reka tutangire tumanuke hariya Irukopfu. Ushaka kugira Urukopfu, inzira mumaze kuyimenya, muzi ko duhera i Goma tukamanuka mu Isake, ukareka umuhanda uca Kimoka ugakomeza, wagera imbere ukareka umuhanda w'ibumoso werekeza za Minova, ugakomeza ukambuka umugezi wa Gihira, ukazamuka Rutobogo, ugakomeza ukagera ku Mushaki, ukamanuka umuhanda wa Matanda Nyakajanga, Oso ukamanuka Bihambwe. Ugeze Bihambwe ushobora kumanuka hari Imema wazamuka aho bita kwa Nyesi, hari abamenyereye kwita mu Bufaransa, ukazamuka noneho ukaminuka inyuma yaho. Aho ngaho niho hari za Rukopfu. Aho rero iyo uhageze Rubaya uba utangiye kuyitera umugongo, wisize nk'inyuma yawe. Aho ngaho rero ni Rukopfu. Bwana mushakamba, ngo isasu ryavuza guhuha. Nibyo, Rukopfu isasu ryavugije ubuhuha. Ni Nyatura na FARDC ziri muri ibyo bice, ariko FARDC zihari ngira ngo ni nkeya nuko bose bamaze kuba bamwe. Hari Nyatura zihari muri biriya bice bya Rukopfu, ngira ngo ni bamwe ba Mutayomba. Bwana Sentama, ni abayobowe na Ningirwa General Mutayomba. Rero biyumvishijemo gikomando n'ubuhanga bukomeye, bibwira ko bagiye gutungura M23, basanga M23 iri maso, ubundi irabarasa. Amasasa aravuga, ntabwo yabaye ay'umwanya munini. Amakuru aremeza ko byanakubitanye n'uko M23 iherutse kuhohereza bamwe mu basirikare bashya basoje imyitozo. Bamwe bumva bakeneye urugamba, barunyotewe kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo bize. Rero byaje kurangira izi Nyatura zikozwemo bikomeye, 31 bahita basiga ubuzima, ubwo abakomeretse n'abandi nibo benshi batandukanye. Birumvikana n'intwaro ubwo zambuwe. Nuko byaje kugenda aho ngaho Rukopfu. Ndaza kugusaba noneho turangire Rwashi, noneho tuze tuvuga naho byahabereye. Rwashi nepfo mushakamba, nepfo y'ikicaro cya teritwari. Nubwo hariya twari tugeze, twashoboraga kuva Imema tukamanuka umuhanda tukagera mu Gisuma, tukazamuka ahitwa mu Bidegede tukagera Gatare. Ushobora kumanuka ahitwa Gitsure wambuka Rusheberi ukamanuka Ikaringa ukajya Mutiri ukajya ku cyicaro cya teritwari noneho nyirizina i Masisi.
aho rero iyo uhavuye umanuka ugera epfo yaho niho hitwa irwashi. Irwashi rero Mushakamba nahoze mvuga ko hari icyo mpavugaho, wenda baza kubitubwira cyangwa se ndaza kubivuga nyuma nta kibazo. Irwashi wibuke igihe inkuru tuza kubihuza ni igihe twavugaga ko FRDC itangiye kugenda yikura gake gake muri Pinga. Wibuke ko muri iyo nkuru twavuzemo Rwashi. Yego. Ibi rero hari icyo biza gusobanura. Icyo biza gusobanura ku nkuru ugiye kuvuga kuri Rwashi. Rwashi rero harunzwe abasirikare. Yego. Aho amakuru yemeza ko batwarwaga na kajugujugu. Yego. Bigera kuri 2. Yego. Nyuma ya saa sita haje kuza n'iya 3 yabizanye ibikoresho. Ayo makuru rero ubwo tuyahuze n'ayo ufite yandi. Si ubwa mbere rero iyo ndege ihabazanye. Buriya n'abarimo barwana muri biriya bice wabonye ko harimo abo bita ba egro, harimo bariya bose iriya mitwe yo muri FRDC iri igenda ituruka kure, abahibo n'abanakonda. Iri igenda ituruka ahatari mu burasirazuba ituruka kure ikaza hariya. Iriya rero iriya mitwe nta gihe itazanywe n'indege. Hariya ahantu indege yagumye ibazana kugira ngo bya bitero wajyaga wumva bavuga ngo bagiye gutera ibitero simultane. Simultane ni ibintu bikorewe rimwe, bikorewe ku mwanya umwe mu gihe kimwe. Ni ukuvuga bagomba gutera hose icyarimwe. Yego. Bagatera hose impande zose ku munsi, ku isaha imwe, umunsi umwe, itariki imwe. Ibyo bitero rero simultane bavugaga burya bari barazanye abasirikare hariya n'indege bahera hariya, ngira ngo urabyibuka hari igihe bigeze gutwika ikaniro. Yego. Muri biriya bihe nabo bari barazanye n'indege. Ubwo rero sabo gusa bari hariya Mushakamba, nicyo nashakaga kuvuga. Na ba bandi bava Ipinga n'amaguru bakora urugendo rurerure, ariko hari abamaze kugera hariya. Yego. Hari abamaze kugera hariya kuko babonaga kiriya gice badashobora kukirwaniramo kigoye. Ubundi abasigaye hariya ni bamwe bameze ntabita biyahuze. Ariko abo nafite inkwakuzi bariyaruye, barazamutse bageze hariya. Birumvikana imirwano si aho gusa no muri Masisi mu bice ahitwa Mutaho. Mutaho ni Rucuru cyangwa ni Nyiragongo? Mutaho ni muri Nyiragongo. Yego. Aha Mutaho ni muri Nyiragongo. Abantu ntabwo bajya bamenya biriya bice. Ariko muri iyi minsi ndenda gutegura ikiganiro cyangwa ukumbuze. Yego. N'umuntu kavukire wa hariya. Hazi neza akazahatubwira umusozi ku wundi. Hari n'igihe amazina tuyavuga nabi. Yego. Hari igihe tuvuga Rusayu kandi bo bavuga Kurushayu. Hari igihe tuvuga Muja kandi ni Kumuza. Ugasanga rero ibyo bintu azabitubwira, tuzabiganira kuko ni umuntu waho no muri kariya gace. Yego. Yego. Noneho ubwo ni FDLR n'abandi bo kuwitwa Sindodora Wazalendo. Yego. Sindodora usanzwe uzwi cyane mu kwiba inka z'abanyekongo b'abatutsi akicana ba nyirazo. Uyu nguyu ngo we na CMC Nyatura basubiranyemo. Bitewe nuko ngo CMC aba banyatura ba CMC babonye abangaba babikangamo aba M23, ubundi kubikanga rero Mushakamba. Wibuka amakuru duherutse gutangaza ko babakubitiye hariya mu ishyamba. Yego. Babikanze nyine, bikanze n'imirindi yuriya munsi igihe babakubita ejo bundi ahangaha. Baracyafite n'impumu. Ibyo rero umuriro ngo watse bikomeye. Birangira FDLR witwa Colonel Gaston Zari ku ruhande rwa CMC
yego zije gufasha CMC, bararwana rurambikana, uti baje guhosha intambara bigenze bite? Nuko haje FARDC n'abarundi bane ba CNDD-FDD, nibo baje gutabara baturutse mu bice biri hafi cyane na Goma. yego Baraza byifashe bite, basanga ni bene wabo bose, bakora ku byombo, bahamagara ku mpande zombi, bahagarika intambara. Aho rero ngira ngo ni ibintu bifite icyo bisobanuye, uko bagenda basubiranamo bikanganye, niko ejo basubiranamo bapfa ibyo basahuye, ejo bagasubiranamo kuko ngo bamwe bahembwa $5, abandi bagahembwa $3,000. nayo atazi bizishakira iherezo, nayo atajya azira igihe, nayo ataboneka. Iby'aba bantu rero ni ikigaragaza ko nabo bazi neza ko intambara barwana nta gisobanuro ifite, ariyo mpamvu birangira basubiranyemo cyangwa babuze coordination. Ushakamba wibuke iki kintu twarakivuze mu ntangiriro, gusubiranamo kw'abari abantu ni ikibazo cy'ikintu dushobora kwita komandema. Yego, bayobowe bate, barahuzwa bate, nicyo kibazo kirimo, kuko mu ntangiriro ngira ngo twarabivuze tuvuga ukuntu harimo umuzarendo, harimo umucanshuro w'ibara iryo ari ryo ryose, ryaba iryirabura n'iryera, harimo umucanshuro murundi, harimo umusadeke, nabo ba sadeke wakwinjiramo ugasanga hari sadeke uyu, hari sadeke uriya, hari sadeke uriya, hari sadeke uriya, sadeke wo muri Malawi, hari sadeke wo muri Tanzania, hari sadeke wo muri Afurika y'Epfo. yego, noneho hakaza wazarendo, wajya muri wazarendo uzasanga ngo uyu ni uwo kwa uriya ni uwo uriya ni uwo kwa kanaka, uriya ni uwo kwa kanaka, uriya ni uwo kwa kanaka. Ibyo ujya unabibona aho bamwe bajya biyemera ku bandi ngo wowe ntundushe igisirikare, n'undi ati wowe ntundushe igisirikare, bagahera aho bakarasana cyane rwose. ngira ngo wabonye wa mugabo w'ubwanwa burebure, umwe barasiye hariya za Mubambiro akabutebeza mu ipantaro akiruka, uriya uramwibuka arimo atuka undi musirikare, ati wowe ntundushe igisirikare, ntugira gute ntugira gute. noneho hakaza FARDC nawe wayijyamo, umwe azakubwira ngo ni FARDC wo kwa Mobutu, yego, babita ngo ni aba ex-phase forces armées zairoise. Undi akubwire ngo jewe ndi wo muri RSD, undi akubwire ngo ndi wo muri MRC, undi akubwire n'undi azakubwira ngo ndi mu bondo, n'undi azakubwira ngo ndi. noneho usange biriya nibyo twavuze, ni ukuvuga igisirikare gihari kimeze nk'umwenda, nk'uko ushobora gufata umwenda hamwe ukahatera igice cy'ijinisi, yego, ahandi ukahatera ikanga, ahandi ukahatera sinzi, ukahatera koto, ahandi ukahatera, mbese ufate ubwoko bw'imyenda n'amabara y'imyenda yose abaho, ukagenda uterateranya. noneho uwo mwenda ntabwo ushobora kuwita jinisi, ntabwo ushobora kuwita koto, ntabwo ushobora kuwita sinzi iki, ntabwo wabona icyo. bariya nabo rero, bariya nabo ikibazo bafite ninde wabahuza, ninde wabahuza ibikorwa byabo yabihuza. nuko ni amabandi, ifata bamwe mu basirikare batojwe igisirikare baze kugendera ku itegeko, wongereho amabandi yo muri wazarendo, wongereho ibyihebe byo muri FDLR, wongereho noneho abacanshuro nabo bitwara uko bashaka, ntibagira organisation,
noneho wongereho FRDC abasirikare batozwa bijenjetse, urabizi ko usanga baterana amada, yego nabo nta disipurine nubwo byitwa ngo ni abasirikare, ubwo noneho bahuriza hamwe n'abo basirikare ubwo wenda bo muri Afurika y'Epfo nabo badashobotse. hanyuma nurangiza kubahuza ubavuga uze kumva bari umbwira uti ibikorwa byabo nabihuza uko byagenda kose. Yego umuyobozi uzaba uyoboye wenda n'aba ari uwa FRDC kuko ariyo nyiri igikorwa ari nayo ihemba. yego nitanga itegeko mu FRDC azaryubahiriza, umucancuro rimutonde kuryubahiriza, nibigera ku mu FDR avuga ati wacu si uko dukora, nibigera ku muwazarenda ati vana igisivire aho ngaho, ubundi biba gatogo. uko niko rero byivanga. noneho nanicwa n'inzara imbunda yigurisha cyane rwose, ahubwo ahita nava no mu gisirikare atware ya mbunda ajye kwirwanaho. kugira ngo n'ikimenyimenyi nahoze mbona amakuru mu mujyi wa Goma rwose, wa mu meya w'umujyi arimo agaragaza machine gun mitrailleuse ifite n'amashene y'amasasu bambuye umuntu, bambuye ibandi. niba igoma hari ibandi rigendana mitrailleuse, nta nubwo ari imbunda ihabwa buri musirikare wese. ngaho mbwira muri Kongo uburyo byifashe, mbwire n'ibicyo ari igihugu, ni ikibazo. iyo mitrailleuse umubwiye ati ndaguha amadolari 10-20 yaba uraye yayiguha, niyo yaba ataburayi yaba abonye yo gusindira. ndavuga ati aho nakuye mitrailleuse ejo nzagenda makuru indi cyangwa makure Kalashnikov, cyangwa ndebe uwo nicanye mwambure cyane. ngira ngo ni ikintu gikomeye nubwo abantu batari kubyumva. mitrailleuse, machine gun n'amasasu n'amashene y'amasasu, ubundi n'imbunda igaragara ku rugamba. biragoye ko wanayibona muri zino patrouille z'abantu bari kubarinda umutekano usanzwe, ni ku rugamba. imbunda y'urugamba nk'iyo akaba ariyo bajyana kwiba abacuruza amayinite, kwiba abacuruza amayinite, kujya kwiba ibiryo mu ngo z'abantu. urabizi ko baza bagatobora bagatwara ibiryo n'amasafuriya byose. Kongo ni ikindi gihugu. ngira ngo ni Alemanya yo muri Afurika. ni Alemanya ya Chilombo. reka dukomeze tujye ku yindi ngingo niba nta kindi gisigaye kuri iyi. yego twajya ku yindi ngingo. Uburundi rero ngo burimo gufungura imfungwa bugahita buzohereza mu myitozo ya gisirikare. ni ibintu bidasanzwe cyangwa byari byatangiye gufatwa nk'ibintu bizima cyangwa gufatwa nk'ukundi, kubera ko babonaga umwaka utaha hari amatora. yego bavuga bati afunguye imfungwa kugira ngo atangire yikundishwe ku baturage, yitware neza abazamutora. cyane ko yafunguye imfungwa zigera mu zirenga 4,000. ariko nanone twari twarigeze tuvugaho mu makuru nubwo hashize igihe nk'amezi 2-3 tuvuga ko Burundi hari gahunda yo gufungura imfungwa bakazizana ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego none ibyo twavuze icyo gihe uyu munsi birasohoye, aho bari kubafata bakabafungurana n'abasirikare bafunzwe, imfungwa za gisirikare, bakahita bajyanwa mu kigo cya gisirikare bakigishwa. wenda bazabaha training y'amezi 3 no kubamaramo inzara babaha ibiryo, ubundi bahita babazamura muri Kivu y'Amajyaruguru bagiye kurasana n'iza Sarambi. yego urabibona ute bwana Sentama? biriya Uburundi bukomeje kwenyegeza. Burundi bukomeje kwenyegeza, mu yandi magambo burimo usanga ari nabwo bwoshya Tshisekedi, ariko mu kumwoshya bwana Mushakamba ntabwo bituruka ku Burundi gusa. burya buriya n'uriya wundi uri muri SADC, uriya mugabo wepfiriya, yego nawe ngo baba bari inyuma basunika, na wa wundi wo muri ka gahugu gatoya k'i Burayi.
wa mwami muri bwa witiranwa. bwami buto bw'i Burayi. Yego, yego. Ikindi noneho rero bakomeza benyegeza ni ibyo biriya Uburundi bukora, kuko ibyo bukora burya n'intwaro nta barazibaha Bwana Mushakamba, bagakomeza muri biriya rero icyo bikora. Ikintu nza kubona bamaze gutsindwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Noneho rero uriya mugabo wepfa ahangaha mu majyepfo niyitegure, urugamba rugiye kuza hafi yiwe rwose, niho rurimo rwerekeza. ikindi bisobanuye Bwana Sentama, yego, ni ibisanzwe no mu bindi bihugu bibaho. Iyo uri ku rugamba ukageraho ufata umwanzuro wo kohereza imfungwa ku rugamba, ni uko ingabo zawe ziba ziri gushira. yego, bisobanuye ibyo twatangaje ejo n'ejo bundi tubabwira ngo abarundi bari gupfa. Abarundi ba Neva yohereje kurwanya M23 bari gupfa nk'ubushwiriri. yego, rero ari gushaka icyo yakora kugira ngo akavaringe, yohereza n'ubundi ab'imiryango yabo idaheruka, yego, kugira ngo nibapfa imiryango ireke gusakuza cyane cyane ko itazanamenya ngo bapfuye cyangwa se barafunguwe, izaguma mu rujijo. Ariko icyo bisobanuye ni uko Uburundi abasirikare bari kubashira, abasirikare bari gushira, Neva abasirikare bari kumushirana kubera gushirira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None ahisemo gufata imfungwa, ejo bundi azajya azohereza y'abagore n'abana. yego. Ngira ngo ni ibintu. Kohereza y'abagore n'abana bivuze iki Mushakamba? Uko abasirikare bagushiraho, yego, niko ushorayo n'abandi bose basigaye. ni ukuvuga bazagenda bagiye kurwana cyangwa n'abagore bafite abagabo babo? Ndagize ni ejo bundi bariya nibamara gupfa nabo, yego, akabona abasirikare bari kumushyiraho kandi atakora ku bari kumurinda, uwo ari we wese azamwoherezayo. niyo mpamvu mvuze nti abagore n'abana nabo nibo bazaba batahiwe. yego. ariko buriya ngo yigize nk'umwami. yego, ngo ni umwami w'umuntu wese witwa interahamwe. bariya bahungiye muri biriya bihugu by'epfo bose, bajya muri ibi bihugu byo mu gice cy'epfo, amajyepfo ya Afurika, bariya bose yarabigaruriye ngo niho ashaka ingabo. bizamugora gusa imiryango itegamiye kuri leta, sosiyete sivile n'abavuga rikijyana bakwiye kuvuga bakabyamagana, bakareba ko ejo bitazafata indi ntera, kuko uyu mugabo yakunze idolari kurusha ubuzima bw'abanyagihugu. yego. twagana ku yindi ngingo. Ingingo rero tuganaho ni Kinshasa, turerekeza Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. yego, aho bivugwa ko Denis Kadima uyobora Seni yatumijwe n'ubushinjacyaha bukuru. yego. Ese baba bamutumirije iki? Bwana Sentama, nk'uko kopi imuhamagara cyangwa se ibaruwa yandikiwe, tracte yandikiwe bigaragaza, ntabwo bagaragaza icyatumye bamutumiza, ntabwo kigaragara, ariko byanditswe ko agomba kuzitaba ejo ku itariki ya 22 z'ukwa 11 2024 saa 5 kuri Parike General kamwe aho yatumijwe hamwe n'urukiko rukuru rwa Kinshasa. Gombe, urumva ubwo niho ifite bahita Gombe. rero uyu mugabo Bwana Sentama, umuntu aribaza wari we twakita yari ko twamwita ko yari inshuti y'akadasohoka ya Gisekedi, kuko niwe wamushizeho. ngira ngo hajemo n'induru, arazidefanda byose, arashaka uburyo ki abitagatifuza ibyari ibipagani, ibyo bitaga ibipagani ba Fayulu n'abandi, arabitagatifuza.
yemeza ko Kisekedi ari we watowe, ariko byaba byagenze bite kugira ngo uyu munsi atumizweho n'ubushinjacyaha bukuru bwa Sentama bw'igihugu? ibi bintu bishobora kuba bifitanye isano no guhindura itegeko nshinga bwana Mushaka. Bishobora kuba bihuye n'imyumvire ye, n'uko yumva, n'uko abona, n'ibitekerezo bye ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga, kuko nta kindi cyera cyirabura ashobora gupfa na Kisekedi. Umuntu wamufashije amatora agatambuka neza, akamufasha kwiba amatora kugeza ubwo yatsinze, agatsinda yibye ibyo abamurwanya bita ngo ni coup d'etat constitutionnel, coup d'etat ishingiye ku itegeko nshinga. Rero ibyo atumirijwe ni ibijyanye no guhindura itegeko nshinga. Ni ibintu bigoye kumva ngo umuntu nk'uyu rwose yahawe convocation. Ni nko kuvuga ngo haye convocation perezida. Ikindi abantu bamenye uyu mugabo niwe wasimbuye Corneille Nangaa. Yego. Kandi buriya umuntu uhabwa komisiyo y'amatora ni umuntu uba ukomeye, ufite yizewe n'igihugu. Ku muntu nka Kisekedi wari ugambiriye gutsinda amatora, ariko wenda binyujije mu zindi nzira zidasobanutse, birumvikana kuvuga umuntu uyoboye komisiyo y'amatora bisobanuye umuntu w'umwizerwa. Ariyo mpamvu nyine byateye abantu urujijo kumva ngo yahawe convocation kuri manda ya Kisekedi. Yego. Atari ukuvuga ngo ni kuri manda y'undi muntu, ariko ikigaragara ni uko hari igihe zijya zibyara amahari. Bibaho byanze bikunze. Isaha iyo yageze ibigeze nyine nta kabuza biraba ko abantu bari basanzwe ari inshuti bahinduka abanzi. Bibaho. Kuko ikindi iyi parike, yego, imeze nk'itera umwaku. Yego. Hari abayitumizwaho bajyayo ntibatahe, bakazagwa no muri gereza, ahubwo bagapfa. Ngira ngo uribuka wahoze ari Minisitiri Shelube Okende, ndamubona nawe yari yitabye. Yego. Agezeyo abura abamushaka, ariko agira abavugana nabo. Kuva icyo gihe ataha yahise aburirwa irengero, abugaragara nyuma yapfuye. Niko bimeze. Urumva baba bamutumiye kugira ngo baze kumwihisha, bamutege noneho bamwice nyine. Ntabonanye nabo bavuge bati n'ikimenyimenyi ntabwo twari twabonanye, twari twaburanye, kugira ngo bayobye uburari abantu baze gukeka ko ari abandi baba bamwishe atari. Uyu mugabo rero Kadima ntitwavuga ngo azicwa, ariko kuba yatumijwe byonyine ashobora kuba hari icyo atari kumvikana na sebuja, cyangwa hari ibyo sebuja yamusabye akabura uko bivuga, cyane nk'ibijyanye no kugira ibyo agaragaza bihuye cyangwa bya defanda ushaka guhindura itegeko nshinga. Noneho byamunanira cyangwa se yagaragaza kutabyishimira, bakahitamo gushaka ibyo bamushinja. Ejo ushobora kuzumva ngo afite imitungo itazwi, cyangwa se afite ibindi n'ibindi bitandukanye, ibyo bakunda gushinja bamwe mu bayobozi baba bagiranye umwuka mubi na ba shebuja, cyangwa bakanavuga ngo ashaka gusanga uwo yasimbuye. Nabyo byashoboka. Nabyo babimushinja ko hariya niyo dosiye ibikomeye bashobora gushinja umuntu. Mbere yuko tuva kuri iyi ngingo, n'ubundi turi Kinshasa. Ejo ngo indege zaragonganye bwana Sentama, za ndege z'intizanyo. Injiri byari ibintu bidasanzwe, ariko se buriya bariya abagabo kubera iki ibibazo byabo bihora bigongana? Ntabwo ari injiri gusa, ni Bujumbura byari uko. Ni Bujumbura aho byanazimye bari gukoresha Uganda. I Bujumbura ngo barimo baracana agatadowa ku kibuga cy'indege. Agatadowa urakazi? Agatadowa ndakazi, kamwe kajyamo peteroli. Tukunze kuba ari utuntu tw'udukebe bazanyemo nka sositomate, noneho yashiramo bakabufunga neza, bakabushyiramo igitambaro bita urutambi. Yego. Bagashyiramo peteroli bagacana kakamurika.
ako niko bacana hariya i Bujumbura ku kibuga mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Indege ntiziguruka, nta muriro, ntihabona ngo ibijyana y'umuriro byapfuye byose. Noneho rero kwa mucuti we kwa Tshisekedi injiri ho zagonganye zikora impanuka. Intizanyo yo mu Bufaransa yego iyo yagonze yari hasanzwe. Niba ari ukutamenyera urugo, arega uriye umuntu ameze nko iyo avuye mu mujyi akajya mu cyaro hari igihe bimucanga. Hayitonze igonga indi nubwo batatangaje ibyangiritse ariko byabaye, bavuga ko ngo ibaba ngo ryangiritse. Yego byanga bikunda niba hari n'ibindi nabyo tuzagenda tubimenya gake gake nubwo baba badashaka kubishyira ku karubanda. Yego ngira ngo niba nta yindi nkuru, nta yindi, ngira ngo twagana ku musozo, ibindi tuzabigarukaho mu makuru ubutaha. Dushimire rero abari badukurikiye, tubashimire cyane, tubibutse ko twaganiraga ku mirwano irimo ibera Rukopfu muri Masisi. Tunabamenyesha ko FARDC ifite indege nto irimo izana abasirikare ahitwa Rwashi hepfo y'icyicaro cya teritwari ya Masisi. Burundi nabwo bwafunguye imfungwa guhita buzohereza ku kibuga cy'imyitozo ya gisirikare. Kinshasa naho witwa Denis Kadima uyobora Seni. Seni ni komisiyo y'amatora hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatumweho n'ubushinjacyaha bukuru ngo ajye kwisobanura. Ubwo ibindi birenzeho naho ubutaha. Turabashimiye rero kuba mwadukurikiye, tubashimire kandi bamwe bashya batarakora subscribe tubasabe bakande subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Banatwandikire batumenyeshe ibitekerezo byabo babicishije ahanditse comments. Umugoroba mwiza, yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, ndagushimiye, nshimiye n'abadukurikiye bose. Mugire umugoroba mwiza, Imana ikomeze ibane namwe.